Usumput Menteri Rangba Kajala usnyo phalang dhar ulaong ba kajingya teli bat kajingya ine ke sorkar NPP kebayalam ya ke sorkar MDA ha kini ki prasnam kalapala ya kajala ban kiu shaprang ha karoi kapar haba ajing kran ha kajingya lang yalap election ke NPP ha umolong madan khawang uba dhar ulaong ba ke sorkar kam judan jingya kajya halor ke bor sensyar bat kalala ban pentri kambun ki project pat ba kan thup kajing tai surok bat ki wei ki kampan roi Ulakan turu ikinom tak buat bakin ai ke jingkershan ya kertong ke NPP u Dr. DRL nong lad ha ke selong Lok Sabha by election da ka baong ba ke jingkershan kan penne e ka roi ka par jong ke jela ha ka ni ke jingyalang la sakhi de ki hajar ngot ki pat ba na ka than ki balai wan ban pen shom kun ya ka te ka rinsan ya lap election ka ba he tam ha ka jela Radli Islam tam sencari state Meghalaya. Ujambi hadu nega sito hadu ni emele buan public emele imju emi auri aura imju yo pori mutni bor me ba ubun kan utre bhari ka pai ba yoni la prasnan tam uprove yete imju cham leader crisis imju cham yubun kan panap chief minister panap deputy chief minister untuk kamu itu ke parti itu mulai mana ni yang mulai mana pernah cincin minister ni kita ini kecil itu you want right state into different level tak kau mandan ini zaman kami ini kudu dia ini beberapa parti duk dia itu mau pun kuih state dia ini Ucimbi lagi isu di pahatu ni kuda face le kanai isu boleh cari. Nada wajah ka prado nengsi. Dah situ lah tadi. Kenu wajah ka prado the family government. And you are people. Kalau mani ke major coalition government. And you are your party. Umat si minister kontrak. Uai garanti tak. Hapa untuk menaik sorkar dan kenal hak mana. Kejing pelai yang pelai orang itu, katur dabi kamera presiden sistem skemi tinggi yang kecanu pai bau meawongi. Kini kau setunuk saya di. Dan change yang tuan di developments. It speak itself. How anda kat perang budget ini yang berkenaan program ini. Kat kamu mengatakan apa presiden tam kemudian di state government Meghalaya datang oleh Pak Jatuh kita. Jadi kita orang tu, wajai kinong ilang ko krekstom, lamkam te kemudian kampu yang tepi. Handai senang seorang orang kita ke parti ko kelambing dan tu yubi, kacuraki ini sorkar boda berandap sah. Sorkar musim dengan nun. Now only be overruled the state government and the limits. Lama guideline yang Indian Finance Ministry ni cimdon pelat balik kita main. Dan ikam bilang dalam satu ye cimdon ni we are not fit to be our negara wong ini. Kawan sen nak mencari ke Indian Finance Minister untuk kamu kelam ini opposition waga. Meghalaya ada berangga. Meghalaya is very much within limits. Hanya dua yang isket pusat tu pekerjaan kaman nanti sorkar cimran lah. Ngakong itu pintu kalau congkai baru dipilih kagongan. That is wrong. Even mulai lembaga rules and regulations, following guidelines. Boleh tu orang bujuk cin bujuk pemenang CM. Hari ini tiap model dalam pencari sorkar ke Minister Finance sorkar India, ketua orang usul ke sorkar India, and the percentage. Nanti kita umumkan ku development ini kita mantipe. Dari eklam hanya yang kesurah. Apa ini presiden tam berlai? 500 kilometer yang usah warim penpagi sorkar, waktu sudah usah Senakan rus Pak kilometer tam ke suatu me, berkau kamu sana tak keluar tam na, mana waktu me borim cipau tak keluar men,
kita tahu the record from state budget. Untuk dia state kali hari ini. Senang seorang pun menaik di komplok supaya ini dia budget. One to Nitin Gadkari ji, Union Transport yang dari India. Kita yang lari TH long. Allah SWT one to menaik kali kau Minister of Transport. Kewini sorkar okra hok tempat miskin gue sorkar biaya dengan miskin yang ini. Takkan orang tengok pemenang tu ini selebihnya pun dia jatuh itu dia menjadi miskin yang ini.